Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kuzokhumbuleka ukuthi kumfoka kuphosa kwenyathi ekushishiliza lesi simo abhekene naso namhlanje akaqala ukubhekana naso. Kuyaye kushiwo njalo ukuthi vele into mayisike yenzeke iyophinde yenzeke futhi iyodwa kuphela into engenzekile na-ke siyibona-ke kuthiwa ke yenzeke eBhayibhelini la khona kuthiwa kuJesu wasalwa ngomoya into engazange iziphinde-ke yenzeke. Umfoka kuphosa kwenyathi ekushishiliza lesi simo abhekene naso la khona edlulelwa ngabalandeli-ke bakhe abamkhonze kakhulu bedlula-ke emhlabeni ngendlela engaqondakali kwenzeka ngaphambilini. Umthandeni isimo kabhekeneke naso namhlanje kuyisimo esisithanda ukuba-ke insakavukela sishona phela singashona phela umchilo-ke wesidwaba igcoka elisha lake laba khona-ke kwaba khona isimo la khona-ke lishonelwa-ke ngabalandeli-ke balo ngendlela engaqondakali lapho kwaholela ekuthenini kagcina-ke khipha ingoma eyayikade-ke ibuza ukuthi-ke kwenze njani nakho kufake lapha ukufaka kusixakile lapho-ke khona ayebala-ke bonke abalandeli-ke bakhe abadluleke emhlabeni lapha ayebala khona ukuthi-ke washiya ubani owayehlonipha futhi emaso omunye umuntu igcoka elisha le ngoma-ke yahamba-ke ibanga elide ngoba kuyayingena ey'nhlizweni-ke zabantu kangangokuthi noma ngabe kuthiwa-ke wawungesiyena umlandeli wakhe kodwa wawuthi uma ngabe uyithatha le ngoma bese ukuthatha-ke isimo obhekene naso ngaleso sikhathi noma kuthatha-ke ubheka-ke isimo oke wabhekana-ke naso nawe la khona ushiywa ngabafowenu ushiya ngabakwenu siboneke le ngoma ukuthi ngikhuluma nawe-ke ngqo namhlanje-ke umthandeni-ke igcoka elisha amanqali phinde futhi labuyela kuleso simo la khona kwedluleka abalandeli-ke bakhe. UDubula Mfokambatho ngokudaba kwaNongoma wayengumlandeli wegcoka elisha wabulawa ngesibhamu phambilini kuwona-ke lo nyaka. Nawu-ke namhlanje-ke lapha-ke insizwa-ke ubanike usiqiniseko Mfokamvelase obengumlandeli komkhulu wegcoka elisha ubulawe ngesibhamu kulona-ke leli viki njengoba sikhuluma. Kanti-ke futhi yona-ke le nsizwa kubika ukuthi ibikade ihlela ukwehla iye ekhaya iyongcwaba-ke ubabekazi wayo kungu-anti-ke wayo. Usiqiniseko bekufanele ukuthi ngeviki edlule ngesonto leli-ke elifile bekufanele ukuthi kahamba ayobeka u-anti-ke noma kudadewabo kababa wakhe kungu-anti wakhe ubabekazi ukuthi kayemvalelisa okokugcina kodwa kwazange ukuthi-ke gcine efikile. Usiqiniseko nezivela-ke futhi ilezi zokuthi uke wathola ucingo belikade-ke livela-ke kumama-ke wakhe bekade emcela ukuthi kunesilwane afuna ukusikhipha noma-ke impahla ngolimuko lwesintu okuthiwa-ke impahla athi kucela ukuyikhipha. Usiqiniseko kuthiwa kwathi-ke akume kancane mama ungaqala uyikhiphe ngizokwehla ngizokubona njengoba kunalesi simo esehlile-ke ekhaya kukhona engizokuphathela khona. Ngenxa yokuthi umuntu kwesinye isikhathi usuke engazi ukuthi ezinye zey'nkulumo ziyaye bese ziyalinka nalesi simo osuke uzobhekana naso. Kanti-ke uthi uzokwehla nje isimo lesi kathi-ke okubizwa nge-surprise abafundile ubekhuluma ukuthi kuyofika-ke ebheke phezulu ewela-ke ifilimu eliwela-ke ngomqolo. Ifilimu kileli-ke liba semnyango lapho umuntu osukelwela-ke ngomqolo sebuya-ke emoshalo. Siqiniseko le nsizwa yathi mama thula ngiyabuya ngisekhaya sizobe sesikhuluma kahle indaba nokuyilapho-ke ngabangesaba nalo ithuba-ke lokuthi yabhekane-ke nomama wakhe bese emnikeza isipho abekade-ke emphathele sona. Isifo-ke bekade-ke sifayide yilesi-ke sokuthi kuyoqhamuka-ke ebheke phezulu. Umthandeni igcoka elisha amanqele kube ukuthi njengoba sikhuluma-ke nawe usebuya khona wasiqiniseko nokuyilapha bekade-ke eyophonga khona emswaneni ngomlandeli-ke wakhe obekade-ke engazifihli ukuthi ngumlandeli wegcoka elisha. Usiqiniseko-ke nokho kuzongcwatshwa kuyona-ke le mpelasonto esekuyona. Umthandeni ufike-ke lapha kwafika kwashiya-ke enye-ke imali athe-ke wathi-ke cha ingumthobanhliziyo kulabo-ke ababhekeleke nosiqiniseko. Kuzokhumbuleka phela ukuthi-ke igcoka elisha vele kufanele ukuthi-ke lihambe futhi-ke lihambe-ke liphelezelwa ngabanye abaculo okufaka phakathi uGqizile uSaliwa kanye-ke njeke lapha-ke bakithi-ke nezinye-ke iy'nsizwa ebekade-ke zimphelezele wabe-ke seshiya-ke amasente noma-ke imali yokuthi-ke kuqhutshekwe-ke ney'nhlelo-ke zomngcwabo khona manjalo futhi uSiyanda-ke Nduli noma uSiyabonga Nduli naye ubulewe futhi ngesibhamu emva kwasiqiniseko naye futhi obekade kubeka kusobala ukuthi ungumlandeli wegcoka elisha. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.